Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Hansepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta Khot Khati Rai Komasai Khetumpen Dudu Kolonia Long Putot Hearing Abiha Klembangpu Rai Komasai Khe Rideng Kachingnang Patumi Aruni Phaipli Ningkan Surihinira Inkoira Phlierni Khot Khati Police Station OC Roman Bordoloi Sub Inspector Deepak Lahon Lapen 3rd Commando Alangli Tumdo An Chelang Petpen Dudu Koloni Arlo VDP Klembang Phu Atum Japon Linsi Inut Hearing Abiha Klembang Phu Aphan Nep Ingnang Ponlong Rai Komsai Khiari Deng Kachingnang Check Amen Jabir Hosan Arta Ningkan Thongkep Asar Piamen Moni Khatun Pusi Pang Thekpon Kachingnang Check Arideng Pen Kilongpon Hearing 99.09 gram Sada Atema Ahom Home Kripli Arlusi Ket Hapon Pusi Berta Rip Dunlong News Text Report Karbi Anglong News Channel West Karbi Anglong Lapen Meghalaya Aduya Hoyalong Chomangatum Wang Pakamat Raikom Asai Khetum Abuha Mekai Tikangcho West Karbi Anglong Lapen Meghalaya Aduya Hoy Alamki Kijuji Kalisi Amesi Ke Karthua Sonsi Thekponlong Pipotma Pulote Non Hedjong Arua Chiklo Niphai Kethom Arning Kangsam Porphai Trokra Achitim Tapatpu Arong Along Meghalaya Lapen Ke West Karbi Anglong Aduya Hoy Along Raikom Asai Khetum Abuhado Halabang So Abuha Mekai Pitikang Choklo Labang so ame ke kai lake Meghalaya achumanga tumpusi hadak arada tumpen nang pachini dun. Labang so ame ke kai chokpu ar julong si rong arada tumta thurpak si adimaklong an pali dunlo. Lapen rong arada tum adimaklong an kapali dun ahut chumanga tum ka thuthai an lopusi nang pachini dun. Lapen ke labang so me ke cholong kanahok dun lake rai komasai khetum aperi penchenglok chutun chodang aphole phukok anta me chupon thailo pusi tapat arong asar ahin pen nang pachini dun alangli pen kachuning ripon ke arleng ke the mate Karbi Anglong Autonomous Council along kachari kachalomatum pc mathajima ke alangli tumsi chini popusi nang pachini dun Khiruni pen kam singdera tapat pen Barnabas P report Karbi Anglong News Channel alam thele pelo ni likhan pe klar ka thekhe manin jari pen wang lo bo mahut ahem sedon cuma korte ni nang phun lo dak police sum deputy dewara kem me chuer lo chuma ke chok pulo lang lang lo ke ta ke binong la muni ke tong de sta chomang lum se ke lo asela bang se puthak ke nili tumda do lo gi dun seta me amuni phofeder lo pot phelangar pong bana amat la phelang chu sek mat tina data penang heno pon lo la sol se thek lo ni tum non ke la ke do tum anta la se chuni perfect lo nang ni tum arleng i the tum la bangso puthak ko son se mathai ma ko son se nang klemi ma la ke nang ni tum matha pon itha ni tum rong ni like rong asar lo ni limen ke olingson timung dak dapat rong asar lo ni like Nili kamatha dukok iminesta nili hem do dat pini hari cedam yo amat seni li thekunde solamang ge kotana ke phoke throk re beng porse me ke chudet lo la tant labang so me ke cholong police to mamaratar ko anna hok pon nang tum ke theklong pen ke ma thang tan hok pon pen tin cholo la pen ke dak tirpal cholo pipina ru du paleng he hai du lo hai ke chulap lo kem hor mu dak ke do ko pipine bang chin de lo sa ke do an ke chu det lo chuma phanan chot ke chini ke kaprek me klem kle sam ke chuma tum se klem tum se nang klem nang lo chuni tum ka che bohong tum pen pusini tum ke akoi pi kon lo ap so mane la dak theng pe na ge ta ju se la tum wang ware ko ya la tani tum lam lo dim hala phrang gi phodim ge e samela li wang a sap sap su do puse bang ke than la tani tum ge la mi phan cheng wai king lo la lang le ku se dim mang ge ke ma bang mi na ke chok lo serol ASTC Ratari Asong Meni Pai Kretrok Siarni Mahangke Tek Arani Hamren Headquarter along si Talon Ponpo Ni Jangkar Pianglong ke parlo lakha troksi Kopili constituency arlo Jengkro arong along Ongdung ASTC Ratari Asong atumpen non kivangji aru achiklo ni Pai Kretrok Siarni ASTC Asong Mahangke Tek Arni Hokpon
Patumi aru achiklo niphai phli ningkan surihinira inkoira phli arni ada porphai kresira achitim apor Kopili constituency along ASCC Klembangphu lapen Klembang phiatum non kiwangji aru achiklo niphai kritroxi arani ASCC Hamren District Committee Asai Hemalong birth anniversary paduponchia phan arni hotpon tanglo Lasi West Karbi Anglong arlo ASCC Ratchari Asongalong Klembangphu Klembang phiatuma phan ASDC West Karbi Anglong District Amaipu Sarsing Inglengpen Pachinipo 1986 pen nang chesong bomwang bomsi pini arni an ningkan thong kepra narkep nang pleng tanglo lasi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimhasau arwada kar e articles 2448 mate hemprek apharman nang chesong bomwang bomsi pini arni anta ka chesong amo eson penison kaching thur asai longpon lupusi ningjepo Khiruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel 17 May bangke ESC party 1986 penang chengsi ningkam thongkebra narkeb amhangke thegarni katalonji arni lo sinitum ESC West Karbi Anglong District Committee hin penche parai pon kela puhenlo jenitum pining ningkan ESC party amhangke thegarni katalon bangke nituma district headquarter Hamren longsi padu ponpo la sila bangso farman pinini tumdak Kopli constituency committee president secretary pendang lok dak ongdung ESC party long ke claim ke dam kachera phake cheng penar ja thi pasongja tum pini che tongsi la so sai mesen ben kapachun ji phani tumdak ching wa ching sai pon athe bangela hello pini puthot ESC Karbi Anglong long isi ke banai registered political party pu hisab pen ni tumda Karbi Anglong socio political socio cultural lapen ke socio economy lapen ke even society along social environment mate social culture mukhani tum lang insiring chapen theglong lo non penang ladak akisung lapen ke penang akahin nu ajutang lason Karbia khe lapen Karbi Anglong long nang kilut lason itum hin pen theglong la so porsi no lo bang so ningkan thongkeba narke siam hang ke the katalonji amai long bang important hedung pusini tum hin pen ma thapon Doyang irrigation akinel ajhak odlang notum phalang no thai Khiruni irrigation office under Doyang scheme alongpen arjerding kluipen langki pipedet ajoine Khiruni chariali malom ajhak odlang notum ahinpen irrigation akinel JCB pen patong thaisi towar kasemar lapusonta thekponlong Bon sitami labangso along lealong ke pata ke do atuma phan anke compensation anta Karbi Anglong Autonomous Council irrigation atumpen pipon thailo puta arjulong lasi labangso phutha Karbi Anglong Autonomous Council ahinpen kupisi ke klempon jima lake aporsi ethanpo Lapen labang so putak ajehak chiroktok arada tumpen phirangke tumaphan birta nang palesi adim aklong an humri dampen kelongdam alam theke lapuson helo tangte bangso putak irrigation board chartmen ahinpen kopilo kangsaipo Khiruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel रास्ता मैं सफा सुफा करिलो करार पिছত इहते माना करे मुका इयाते टॉयलेट लगे करि दिए रास्ता तो काटी दिसे रामजीसा देखिसे जेतु गाड़ी बाइक जेतु आहा जुआ मोर 12 तारिखर पर प्रॉब्लम होय আছে মই মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট দিছে আৰু ইহতে পৰিয়ালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা নিচিনা কৰি আছে হেতু কাৰণে এটু গভৰ্নমেন্ট ইৰিগেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ অলৰেডি পইচা দিয়াও মাটি ডিপাৰ্টমেন্টে অলৰেডি ইয়াত পইচাও দিছে compensation দিছে এতিয়া এটু ইৰিগেশন ওয়ান বিট টু রাস্তা হয় এটু কাৰণে মই এটু রাস্তা পৰা আহা যোৱা কৰো নিজৰ খেতি আৰু ঘৰ কিন্তু আজি মোক তেওঁলোকে ৰামজিসা আৰু লালবাহাদুৰ যাদৱে প্ৰবলেম দি আছে এটু কাৰণে মই ইৰিগেশন ডিপাৰ্টমেন্টতো জনাইছো আৰু মই ভাবিছো ডিসি সাৰক এৰি এপ্লিকেশন কৰিম আৰু ইয়াত তদন্ত কৰিব কাৰণে মই হাজু আছো ইয়াত যে নালা ভাঙিছে কোনে ভাঙিছে আপুনি জানে ৰামজিসা আৰু লালবাহাদুৰ যাদৱ প্ৰশাসনে একো একশন লোৱা নাই মই ওচিছৰক থানা তেনে ভাৰবলি জনাইছো অলপ পিংকিত খেৰাৰে তেওঁলোকে এই ৰামজিসাহে গৈ সময় বিচাৰিছে নে কি কৰিছে ইমানলৈকে মই নাজানো এতিয়ালৈকে কি পৰ্যাপ্ত আছে এটো ইমান মোৰ খবৰ নাই
Malasi High School along HSLC result ang tekimi avidet. Seba board pen kapangdak pon pining HSLC asat lang ang tek iskarbi ang long pen ki ang tek misen laki mepik alamlo. Bon sitami lapuson aporahu dua barguri constituency ke parlo dolamara ang kangkido Malasi High School along ki HSLC ang tek kimimidet ajok hawar aradatum ning duglo. Lason aporahu dua barguri press cluben kahumri damahud HSLC asat lang kitok dunwe katumpen nang kithandun ating ke than bangatum nang kithan ke me midet ajok si fail at lopusi akoy pipo. Lasi HSLC kitok dunwe Charlie Osomar atumpen nang kithandun alam theli arju iklunang. Dua barguri pen Edwardson ko report karbi anglong news channel. Ba khai dumang chalo seven join ne anvet ba. Tangte nang tumbang ke kifel tum anu ke di labang so school long te kifel a tum ong na tangte kupi ko son bas kifel long lo nang tha to me ma mate nang tung chali tum si ke thek thek so thang nang tum pachura re tin ben thang nai thanam ta mi la science art lo thang wang po inge pu answer na pilok lok bang ni tum ta jinyon de dai matia question ha ge ko nana pe si wang ma pu po chine lo answer na pilok lok po Hindi sar dum ta lo wang po staff room durat po nang than keng than te pe nang than po answer hai nang pipilo pu na explain kang chom chom po lan vel lo ande dang nang than bang ente karbi lam se nai than ma samis lam se nai than asamis me se dis nang tang nang tum de la asamis ice cream bang nang tum lasan kichali hor katura la poson doma English pen asamis pen sab to kisung poson doma ti Samin nana tumta asamis ko chini lor pen sedak nang ke duno mati di tangte nang tum la asamis akhor kitok pen singlok la pen kapre kapre ke nang tum thek ke di ne la asamis akhor kitok la hai kapori pin ke thek sai de ke la ke thek ke di ante no na por na tum la asamis script ajoni posina tum ke ferma mate copy posina tum fer lo so la master tum na ke thansi ke chok che ajoni sina tum ke ferma mate la asamis script long nang tum la kimang hudam la son confusion do la so joni se to ge lo so tak teacher nang than te poloi ki fair case science ai hai an ge fair lab ta ke pass lab long ke la hindi an vel lo ki fair ge hindi subject si fair lab te english ai gen de ko son pass la hai ge english ke pass de इनके केफेल बंग पिकी सब्जेक्ट लोका दो इता हिंदी पेन असमीज निके कलंग इंते ना बाके ना दोफान इंते ना बाके ते सब्जेक्ट लोका के सोशल साइंस पेन हिंदी ला सोशल साइंस पेन हिंदी के दी इंते ना बाके इंते कॉपी सब्जेक्ट के हिंदी पेन मैथमेटिक्स हिंदी बा से तुम के साइड ले दी ते हेडमास्टर मेन बंग को सोन हेडमास्टर मेन बंग हिंदी कली ला ना तुम लदा के जो प्रिंसिपल हेडमास्टर मेन को लोन Chini ke di ande master dum gela na tum class do bom hut kende master dum chirang ger ma chirang ger de chibang ahu pe bang ge chirang ho na tu phana than pa mi ma than pa mi ande na tu dai pu bang ke la master do na than pa mi ho joni si na tu mang ki fer la son lo ke di ke wang ta wang we inut wang po ange pini ge la an chot lo inut nang than po ange dam jui po ange class pa su ti phit pu ge wang lab ji tai inut ve ji nai than ge staff room do lap po laki than mi jeni posin tu ngi fel ko ke di ante la son na tu ma ke to fel de lo tante na tu hin de non copy lo nek ki dam tu kang tu ma ke copy ni ka chini ri tu la poson de lang ma ti non na tu phan na tu mai non ri exam tu tok tulong lang tante la ri exam ki to ye phan bangin na tu ko son lo ke chali pin ni ka do bi bang ke ka thik ke tang lo ma ri exam ta paisa na subject si pe 500 tha ke fair ri exam ki to do Harakhat constituency ke parlo pan ingti pathua klamalong All Adivasi Student Association asa Adivasi Akhaya Tupen ingdeng hini aparman phakwa bidai utsa Yudiapan 2024 mission pen pachutpo Bir thelong isi khai puamen khachepaklang dunlong nangji pulote mena jutang jubat lamlun pindeng sumpot lahai pensi khai identity aphan choklim pen ilitung adet ilong re aphan isi akhai lok amen chi ir unji patumi aruni phai ke thom ningkan surikhinira ingkoraphi asingkan harakhat constituency ke parlo pon pan ingti pathua klamalong All Adivasi Student Association Harakhat Regional Committee lapen Adivasi Arada Tumpen Chingrum Petsi ing Denghini Phagwa Pidai Utsa Yudiapan ing Samjin Pen Talonpo
Labangso Amailong Mai Charipon Jiten Patel Maipu Asa Haraghat Regional Committee Lapen Kongchunbang Muna Konwar Alangli Tumpensi Patir Pipon Along Surihini Sose Adivasi Akhai Aradatum Chetongdu Lapen Phakwa Bidai Utsa Yudiapan Committee Pen Alhi Kachopapon Karbi Anglo Autonomous Council Deputy Chairman Ajit Kumar Dey Amana Pengpen Chetongdu Lasonsi Adivasi Akhayatumta Non-K Jutang Nimrokong Mina Choklim Nangjipu Kachematha Apor Nangli Tanglupusi Cherok Pen Jingki Jithan Ponsi Kewang Shilang Aning Kansitami Lapuson Adivasi Akhayatum Kekroy Haku Angthun Pen Talon Bom Wang Bomsi Pining Ason Thotsi Muning Aning Kantami Lapuson Phakwa Bidai Utsa Yudiapan Talon Pon Bom Popusi Jiten Patel Maipu Asa Haraghat Regional Committee Ahin Pen Han Pachini Ponsi Mesen Pen Mai Kachupon Haraghat Pen Rensing Killing Report Karbi Anglong News Channel পথাৰত ফাগুৱা উৎসৱ বিদায়ৰ আজি পালন কৰিছোঁ আৰু এই ফাগুৱা বিদায় বা ফাগুৱা আমাৰ পৰম্পৰাগত হয় যেহেতু আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰলৈকে আমাৰ আদিবাসী মানুহে ফাগুৱা উৎসৱখন খুব ৰং বা বহুত উৎসাহেৰে মানি যায় আৰু সেয়েহে আগৰ পৰাও মানে ফাগুৱা বিদায় হৈ থাকে কিন্তু আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আজি 2 বছৰ হ'ল আমাৰ সংগঠন হৈ আমি এই কিবা ফাগুৱা বিদায়খন আমি চলাই লৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ অলপ মানে চৰকাৰৰ পৰা অলপ ৰিকুৱেষ্ট আছে যেহেতু আমাৰ অসমত অন্যান্য জনগোষ্ঠীয়ে যেনেকৈ সুবিধা পায় চৰকাৰৰ পৰা এই প্ৰগ্ৰামসমূহ চলাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ নেপাওঁ বহুত কষ্ট হয় বা বহুত কষ্টৰে আমি পালন কৰিবলগীয়া হয় সেয়েহে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ যেহেতু আমাকো এই চৰকাৰী সুবিধাবিলাক আমাৰ যিবিলাক ফাগুৱা ক'লে আমাৰ যেনেকুৱা বিহু ফাগুৱা ক'লে আমাৰ এই ফাগুৱাটোও আমাৰ বিহুৱে হয় আদিবাসী ৰাইজৰ গতিকে আমি আজি 2 বছৰ ধৰি ছাত্ৰ সন্থাই এইটো লৈছোঁ আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰটো আমাৰ মানুহে এইটো পাতি আহিছে আমিও পাতি গৈছোঁ যে আৰু আহি থকা দিনত আহি থকা প্ৰজন্মবিলাকো এইটো পাতি থাকিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু এটা কথা ক'ব যাওঁ যেহেতু আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাক বহুত সমৰ্থন কৰে আৰু সহযোগ কৰে সেইকাৰণে আজি আমি সক্ষম হৈছোঁ পাতিবৰ কাৰণে বা পাতি আছোঁ আৰু পাতি থাকিম আৰু এটা কথা শেষত এইটো অহা বছৰ যিটো আগন্তুক বছৰৰ আপোনালোকৰ এইটো ঠাইটো সাৰ ফুলনি হ'ব নেকি এই ঠাইলৈ হ'বনে নে অন্য ঠাইলৈ যাব উদযাপন কৰিব এইটোতো আমাৰ গোটেই MSC এৰিয়াৰ হয় আমি হয়তো এটা জেগাত পাতি থাকিলেও বেয়া দেখা যায় গতিকে আমি আমাৰ MSC এৰিয়া হয় বা আমাৰ এইটো যোনটো নেকি MSC এৰিয়াত আমি আমাৰ আদিবাসী ৰাইজ য'ত আছোঁ হয় ইয়াত পাতিছোঁ আৰু নেক্সট বাৰ থাকিব পাৰে নহ'লে গোগৰানালা আছে তিলাইডাঙ্গা আছে নয়াডাঙ্গা আছে আমাৰ এইফালে পণ্ডিতঘাট আছে তেনেকৈ আমি আমাৰ MSC এৰিয়াত আমি য'ত হ'লেও সংগঠনে আমি পাতি যাম ঠিক আছে Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu